เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านวิกซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยเท่าฐานจากการระเบิดของภูเขาไฟคาทาลาหมู่บ้านที่เคยคึกคักไปด้วยผู้คนบัดนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่แทบจะไร้ผู้คนอาศัยอยู่ใกล้กับภูเขาไฟลูกนั้นหญิงสาวคนหนึ่งได้ฟื้นตื่นขึ้นมาเธอเดินออกมาในสภาพที่ร่างกายถูกปกคลุมไปด้วยเท่าภูเขาไฟจนกระทั่งคู่สามีภรรยาที่กำลังเตรียมอาหารมาพบเข้าþetta manneski? Hvað sjá? Allt í lagi með þig? Æ, andskotan hefur eiginlega komið fyrir hann. Are you hurt? Förum með bílinn. พวกเขาจึงได้ให้ความช่วยเหลือ Try to drink this. This is warm. Hvað er það? และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหัวหน้าสถานีตำรวจได้รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับหญิงสาวลึกลับรายนี้จึงได้ติดต่อไปยังกริมามีพี่สาวชื่ออาซาที่หายสับสูญไปนานเขาจึงชวนกริมาไปช่วยยืนยันตัวตนhún slæm? Já, mjög. Hún inni? Já. กริมาจ้องมองหญิงสาวคนนั้นอย่างตั้งใจ What's your name? Gunnhild แต่น่าเสียดายที่หญิงสาวผู้นั้นไม่ใช่พี่สาวของเธอ Who was with you? Þór Þór who? Þór Jónsson หญิงสาวปริศนาคนนั้นกลับพูดชื่อโซพ่อของกริมาออกมาทำให้กริมารู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างจากนั้นพวกเขาก็พาเธอไปโรงพยาบาล Okay. Varlega, þú hefur kannski dottið í öskupóll eða eitthvað. Gerum við ekki alveg grein fyrir hvað þetta er. Þetta losnar alveg frá húðinni, sko. Við þurfum allavega að halda henni hérna eitthvað. Hún hefur ofkælst. Já, þetta er jobbet. Nei. Where do you work? Food hotel. Sorry. Food hotel. What hotel? Vík. Hotel Vík. โรงแรมที่เธอบอกว่าเคยทำงานเป็นโรงแรมแห่งเดียวในละแวกนั้นโรงแรมนี้ดูแลโดยหญิงชราเพียงคนเดียวและไม่มีพนักงานเลยแม้แต่คนเดียวการที่เธอบอกว่าเคยทำงานที่นี่ทั้งที่โรงแรมนั้นไม่มีพนักงานไม่ว่าจะคิดยังไงก็ดูผิดปกติมากตอนนี้กริมาจึงติดต่อไปหาพ่อและขอให้พ่อมาที่โรงพยาบาล Hvað er í gangi? Það er kona hérna inni sem segir að þú hafi verið fararstjórinn hennar. Þór. Hún heitir Gunnhild. Nei. Pabbi. Nei, Þór. Hvað er í gangi með þig og þessa konu? Ég veit það ekki. Pabbi, hvaða konu er þetta? Pabbi, ég þarf að fá að vita hvaða konu þetta er. Ég get ekki hjálpaði með það. สอนไม่ได้ตอบอะไรออกมาอีกเธอรีบเดินหนีไปจากตรงนั้นทันทีในระหว่างนั้นเองหัวหน้าตำรวจกำลังเดินทางไปที่โรงแรมเบคเมื่อสืบเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมที่เธออ้างว่าเคยทำงาน Hvað sér, var hún allsber? Sænsk? Já. Gunnhild. Hún heitir Gunnhild og sagðist vinna hérna hjá þér. Í fyrsta lagi þá nú bara enginn að vinna hérna nema ég. พบว่าที่นั่นไม่มีพนักงานเลยแม้แต่คนเดียว Berrún, ekki reyna að ljúga mér og þekkir hann ekki. Það gæti hafa verið ein sænsk fyrir 15-20 árum síðan. Gæti þetta verið konan sem hún varst með fyrir 20 árum? Ég veit það ekki. Er hún ekki full ung til þess? Hej där. Hej. Mitt namn är Bergrún. Ja, jag vet. Jag vet bara inte vad det är som har hänt här riktigt. Hej. Jag borde ha ringt förstås. Vem då? Ja, din mamma. หัวหน้าตำรวจตรวจสอบรายชื่อพนักงานในอดีตจนพบชื่อกุนฮิวซึ่งเคยทำงานที่นั่นเมื่อ20 ปีก่อนแต่รูปถ่ายในเอกสารกลับแสดงให้เห็นว่าเธอมีหน้าตาเหมือนกับหญิงสาวที่พบในโรงพยาบาลโดยที่ใบหน้าดูไม่แก่ลงเลยแม้แต่น้อย Ég hérna með gamlar myndir af henni. Hún lítur bara alveg nákvæmlega eins út og stúlkan upp á heilsugæslu, ég get svo svara. หัวหน้าตำรวจรีบโทรไปที่เบอร์บ้านทันที Sorry, who's this? Já, halló.
Is Gunnhild home? Do you know Gunnhild Olberg? I'm looking for Gunnhild Olberg. Yes, I'm her son. She just went out with the dog. She will be back a bit later. This is her number, or what? Yes. Is your mother, is she in Iceland or what? No, she's here in Uppsala. Ja. Ja, tack. Thank you. หัวหน้าตำรวจโทรไปยังที่อยู่ตามเอกสารและได้รับคำตอบจากลูกชายว่าแม่ของเขาเพิ่งจะอยู่ในบ้านเมื่อสักครู่ เมื่อตกกลางคืนเขาโทรไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้ง Hi, my name is Grima. I'm calling from Vík, Iceland, but there is a woman here who we suspect is Gunnhild Alberg from Uppsala. Can I talk to this woman? Yes, it's for you. Mamma? Hallå? Mamma, vart är du någonstans? Jag är här. และได้พูดคุยกับแม่ตัวจริงที่อยู่ที่นั่น Mitt namn är Gunnhild. Hallå? Hej Gunnhild. Heter också Gunnhild. Varför ringer du så här sent då? Jag är på sjukhuset. Vem är det här? Jag är på Island i en liten by som heter Vík. Den enda som jag känner här, han heter Tor. ทันทีที่ได้ยินชื่อทอจากปลายสายผู้เป็นแม่ก็เกิดอาการตกใจและรีบวางสายไปทันที Did he hang up on you? Vem var det, mamma? Måste bara varit en busringning. Who is she? Varför kan du inte vänta tills... Du som säger att jag alltid är så orolig. Nu får du rå om dig själv ett tag. Vet att bara ett sammanträffande att den där kvinnan heter samma sak som du. Du vet det, mamma. วันต่อมาขณะที่กริมากำลังทำงานอยู่รอบหมู่บ้านเธอสังเกตเห็นประตูโกดังเปิดแง้มอยู่เพราะแรงลมเมื่อเข้าไปดูจึงพบว่าอาซาพี่สาวที่หายสับสูญไปได้กลับมาแล้ว Hvar er allir? Það er enginn enn nema við. Er þetta virkilega þú? Hvar er hanskatanum hefur verið? Við erum bara búin að vera hér. Ása. Hei, Ása. Grima kallar aðgerðamiðstöð. Er ykkur þarna? Hvað segirðu, hvað er í gangi? Það er sjúkraflutningu upp á Jökul núna. Ég held ég að fundið Ásu systur. กริมาจึงรีบพาพี่สาวไปที่โรงพยาบาล Er lagi með þig? Herðu, getur haldið hendina á hann kjörri hérna? Það með ekki um fjörnir nál, hún skelfur svo. Getur sagt mér hvað þú heitir? Ása, ég heiti Ása. Og hvað, þá mást ekki eftir neinu? Já, Ekki brota neinu eins og... ég man að við vorum upp á jökli á sliðunum. Og svo byrjaði öskufallið. Og þá... Ég veit ekki hvort það var eftir það. Einhver að sprauta mig með nál, sprautunál. Var það kannski eftir að ég kom að hingað? Hvenær kom ég hingað? Mér datt ekki í hug að þetta gæti verið sakamál. Við þurfum að taka lífsýni og blóðpröfu. แม้พ่อจะมาถึงและอาซาจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันถัดมา Hæ, pabbi. Okkur er allir svona skrýtnir með þig. แต่กริมาก็ยังคงกังขาว่าทำไมพี่สาวถึงจำความทรงจำช่วง1 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ Það ekki? Já. Ég veit þetta hljóma fáránlega, en hvernig getur það verið? Ég veit það ekki. Getur verið að hún hafi verið, ég veit það ekki, frosin upp á jökli í heilt ár? Nei, Hvar er hún það eiginlega búin að vera? ég veit það ekki. วันต่อมาเมื่ออาการดีขึ้นแล้วอาซาก็ได้ออกจากโรงพยาบาล Get ekki ímyndað mér hvað er búin að ganga í gegnum. Og hvað fóru bara allir? Já, bæri var reyndur.
Fyrst út á jökulhlaupunum og svo kom eitthvað af fólki tilbaka að það endist engin lengi að nota öskunni. Það heilsuspillandi. Að lesa minningagreinar sjálfa sig. Kannski ekki besta hugmyndin að láta hann hafa sorgleikabók. Kannski ekki besta hugmyndin að láta hann hafa sorgleikabók. Einhvern veginn þarf hann að komast í tengsl við raunveruleikann. แต่หลังจากผ่านไปสักพักอาซาก็หายตัวไป Ása! 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 กริมาจึงออกตามหาอาซาไปทุกที่ Þú er búin að leita þér út allt. Hvar í andskotanum hefur verið? Fór bara í göngun. Getur ekki bara ráða svona í burtu? Gríma, ég fullar manneska. Ég get alveg fara í göngutúra með langa til þess. Getur alltaf að skilja eftir miða eða eitthvað. Og þú varst horfin í heilt ár, Ása. Varum öll eyðilögð. Við heldum að vera dáin. Mér líður bara eins og ég sé að missa þið aftur þegar þú hverfur svona. Viltu lofa mér að láta þig ekki hverfa svona aftur? Ok. Ég lofa. Fyrirgeðu hvað ég er leiðileg við það. Þú varst ekkert leiðileg. Er ekki sem sér þessi hús? Það er flest allir búin að gefast upp. Ása, hvað? Komdu. เจออาซายืนมองร้านเสื้อผ้าที่ปิดไปแล้วพร้อมกับรอยยิ้ม เธอหยิบชุดว่ายน้ำออกมาจากร้านนั้น2 ตัว อาซาบอกว่าอยากหาอะไรทำเปลี่ยนบรรยากาศ Við komum stundum eitthvað með mömmu. Að tína ber, manstu? Þá var auðvitað allt grænt. Þú varst og lítil til að labba í brekkunni þannig að mamma þurfti að halda þér. Og þú vilt sko ekki tína berin í fötu, þú vildi tína þér beint uppi. Mamma var svo hrædd að mamma myndi hrökkva ofan í þig. Ég hafði þetta komið með þig hingað eftir hann tók. Ég reyndi að gera mitt besta til að koma í hennar stað. Það var bara mikið. Ég er ekki að ég hefði ekki átt að vera að tala með mömmu. Nei, aldrei. Ég hef aldrei almennilega jafnað mig á því að missa hana. Ég veit. Mér hefur bara alltaf fundist eins og ég hefði getað gert eitthvað til að stoppa hana. Og þegar þú hvarfst, fékk ég sömu tilfinningu eins og ég hefði getað komið í veg fyrir þetta. เลยชวนไปที่ทะเลสาบบนยอดภูเขาไฟที่นั่นมีสภาพเหมือนกับบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติเลยทั้งคู่ใช้เวลาสนุกสนานด้วยกันสักพักก็เริ่มเล่นแข่งดำน้ำกันกริมารู้สึกดีที่ได้ใช้เวลากับพี่สาวแต่ลึกๆในใจก็ยังคงสงสัยอยู่ตลอดว่าทำไมพี่สาวถึงกลับมาได้ Fyrirgefðu, ég var bara að reyna að vera fyndin. Ég sem mjög ánægð við fórum. Það var í smástundir sem við varum aftur orðnar litlar. Gríma, hvað er að? Hlýtur að vera einhver útskýring á þessu. Ég verð að fá útskýringu. แถมความทรงจำยังหายไปแค่ช่วง1 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นกริมาตัดสินใจระบายความอัดอั้นใจให้กับสามีที่ความสัมพันธ์กำลังห่างเหิน Ég ætla að fara með Ásu upp á jökul á eftir. Það er bara eitthvað að bögga mig við þetta allt saman. Mér dreymdi að ég var stödd í jöklubúðunum og ég var inn í honum og ég horfði á hana út gluggann. Það er rétt útskýra þetta en núna líður mér bara eins og við þurfum að fara hana upp eftir og finna út úr þessu. Þú varst ósátt áður en hún hvarf. Hvað er það eiginlega sem þú vilt? Þú skilur ekki neitt. Nei, greinilega ekki. Farum til fjórs. Til lagi. เธอพาพี่สาวกลับไปยังโกดังที่พบตัวครั้งแรก Hvað heldur þú svo að finna minna frá? Þú birtist bara eftir að hafa verið horfin heilt ár. Við getum ekki látað þessu ekkert hafi gerst á svo. Hvernig getur þú verið svona róleg og meðan allir aðrir í kringum við þeirra frík út? Hvað meinur þú? Við þurfum að komast að eitthvað kom fyrir þig. Vonandi finnum við einhverja vísbendingar í þessu skúr þar sem ég fann þig. Ertu þessum að vinna ekki hvernig þú komst hingað? Eins og okkur hafi reynt að komast inn. En ekki tekist það. Hvað er þetta? Það er eins og okkur hafi þrýst spýtuna upp. Athugum hvort við getum grafið okkur undir skúrinn að utan. Sérðu eitthvað? En það er eitthvað rými eitt undir öllu húsinu. Bíddu. Vindu ljósin aðeins hingað.
Ása, hvað gerðist? Hvað?กริมาต้องขวัญผวาเมื่อพบศพที่มีใบหน้าเหมือนกับพี่สาวทุกประการนอนอยู่ภายในนั้น Gríma, þið Ása koma með mér í bíl. Af hverju? Ég þarf að ræða þessu ykkur á þess að gerast þarna. Kjartan, þið eina takk í bílinn og hnjúka. Hvað voru þið að þvælast þarna upp í búðir í nótt? Og að grafa þarna ástæðulausu? Ég held að það sé best að þú verður hjá pabba í nótt. Gríma. Gerði ég eitthvað? Ekki alltaf lega millikar. Það er að spá norðanátt þannig að það vona á öskustormi. Held þetta að huga vel að hnjúkum þegar ég komið heim. Og Ása, þú lætur þá pappa þinn vita líka? Pabbi.หลังจากนั้นกริมาก็ไปที่สถานีตำรวจเพื่อรับการสอบปากคำ Hvert var erindi ykkar systra upp á Jökul? Við vorum að reyna að finna út hver Ása er búin að vera síðast árið. Og það leiddi ykkur upp í búðirnar? Já, ég fann hana þar. Það voru sprungur í glerunni í glugganum og rispur eins og eitthvað hefði klórað og reynt að komast inn og ég hafði bara eitthvað á tilfinningunni að við myndum finna eitthvað. Þannig að þú vissir að það væri eitthvað undir skúrnum? Nei, Gísli. Mig grunaði það bara. Þekktur þess að konu eitthvað? Gríma. Þetta er mjög líkt Ásu. Já, ég mitt. Það er rétt. Finnst þér eitthvað skildmenni sem hafa horfið það? Er þetta ekki kerfið upp í búð? Eru leifur á eigi ekki hana? Nei, búðirnar hafa verið reyndar, þau eru á hótelinu. Þetta líka er sem sagt líkt Ásu. Þurfum við ekki að athuga þetta? Kannski... Það er enginn í búðunum. Nú skulum við bara reyna að halda okkur við efnið. Þannig að það er engir ættingjar sem hafa horfið eða eitthvað. En er eitthvað sem að líkist Ásu, eitthvað úr björgunarsveitinni kannski eða? Nei. Ég þarf að fara að koma mér.ระหว่างทางกลับบ้านกริมาเผชิญกับพายุเท่าภูเขาไฟรุนแรง เธอจึงต้องหลบเข้าไปในอาคารแห่งหนึ่งและพบร่องรอยของใครบางคน เขาอยากขอเข้าไปหลบข้างในสักแป๊บ เขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในอาคาร Ég þarf að komast heim. Ég heiti Gríma. Og ættu kannski að fara með til læknis. Ég er bara að komast heim. Þú gerir þig grein fyrir að við lítum nákvæmlega eins út. Ég held að við séum saman manneskjan. Hvernig þá? Ég veit það ekki. En ég held að það sé eins með þig og systur mína. Ás? Já. Var ég með henni? Ég veit það ekki. Og þú getur hjálpað mér að skilja betur hvað er í gangi. Hvað er Kjartan? Hann er að ná hei. Manstu hvaðan þú komst? Nei. Þú hlýtur að muna eitthvað. Hvað er það síðasta sem þú manst? Af hverju ertu þarna? Ég býð það. Af hverju ertu til? Hver er tilgangurinn með þér? Hver er tilgangurinn með þér? Ég fór að...ในเวลาเดียวกันกิสลีหัวตำรวจผู้ที่มีภรรยาป่วยหนักกลับต้องตกตะลึงเมื่อพบภรรยาของเขากลับมาอยู่ในบ้านด้วยสภาพที่แข็งแรง Aðstofa þig eitthvað? Hæ, Ástín. Hæ. Ég var að ná í þig. Varstu með slökkt á símanum? Ég er búið til kjötsúpu. Hvernig er þér barna? Hvað meinarðu? Hvað ertu að gera? Er ekki allt í lagi? Elsku manneskja. Hún hefur ekki sagt orð frá því ég kom heim.
ซูรี่รู้สึกแปลกใจ เขาจึงเดินไปที่ห้องนอนซึ่งภรรยาตัวจริงอยู่ในนั้น Sæl. Hvernig líður þér? Ertu ekki svöng? Bjóti smá kvöldmat fyrir þig. Hérna, þetta er bara smúþi með grænkáli og smá eplum. Ég skal þrífa þetta. Sjá. Þetta?ในระหว่างนั้นปริมากำลังอยู่บ้านเดียวกับร่างโคลนที่หน้าตาเหมือนเธอจึงรีบโทรไปหาสามีทันที Halló. Hæ, varst að reyna að náði mig? Allt í lagi eða? Jú, ég ætlaði bara að tökja hann og kemur heim. 2-3 tímar í mig eða eitthvað? Ok. Sjáumst. Ok, bye. Hvað ertu hægt að spila? Er ekki komin tími til að breyta til? Það hefur ekki verið hreyft einu síðan að mamma dó. Hver bjóðu til? Hvað er það fyrsta sem þú manst? Hvað er það fyrsta sem þú manst eftir? Þeirri týndi mömmu í búðinni. Einu stundina var hún þarna og þá næstu var hún bara horfin. Og þó það væri fullt af fólki í kringum mig þá hafði mér aldrei liðið jafn einni. Þú vilt ekki snerta píanóið. Er það vegna þess að þú hefur engan til að spila fyrir lengur? Hvað ætlar að segja við Kjartan? Ég veit það ekki. Ætlar ekki bara að segja hann sannleikann? Þetta er ekki svona einfalt. Af hverju ekki? Hann treysti þér. Hvert er það vandamálið? Ertu hægt að elska hann? Ég veit það ekki. ปริมาโทรหาสามีอีกครั้งแต่ก็ยังติดต่อเขาไม่ได้เธอจึงฝากข้อความทิ้งไว้ Ég þarf að fara. Gríma lögð af stað. Pabbi, drífðu þig. แต่โชคร้ายที่ในตอนนั้นพอดีคาตันสามีของเธอกลับมาถึงบ้าน Hæ. Hæ. กิสลีเพิกเฉยต่อบันทึกที่ภรรยาตัวจริงเขียนทิ้งไว้ในเวลาเดียวกันทางด้านหัวหน้าตำรวจกิสลี Því að það er þú. Gísli, Já. það er einhverjum að ná í þig. Já, lega þetta bara hraðar í hringja þetta. แมกเนียที่ร่างกายแข็งแรงดีบังเอิญเห็นกระดาษโน้ตในกระเป๋าเสื้อของสามี Hvað er það að gera? Viltu leggja þetta hraðar? Þetta gramsa í vöðsvanum mínum. Hvað meinið? Hvað ert að gera? Treystirðu mér ekki? Af hverju kallar hún mig djöful? Ég veit alveg að þú ert að ljúga mig, Gísli. Hvað ert að gera? Ég ætlaði bara að fara í smá göngutúr. Hvert? Bara bílinn. Þetta er rokið í göngutúr. Magnea. Ég verð ekkert lengi. Ég þarf bara aðeins að komast út og fá mig ferskt loft. Ég verð aðeins að komast út. Hún er þú. Ég get ekki útskýrt þetta. Þið eru sama manneskjan. Hans verk. Magnea.และตัดสินใจขังแมกเนียภรรยาที่กลับมาในสภาพสมบูรณ์ไว้ในห้องใต้ดิน หลังจากนั้นกิสลีก็ไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับยาตามที่หมอสั่ง Kan sækja hérna lyfjaskamt fyrir Magneu? Já, gjörðu svo vel. Hérna þetta sem varst að segja daginn þannig með að lungun var að gefa sig. Já, ég hef nú kannski ekki átt að orða akkurat þannig. Þau er að gefa sig, er það ekki? Á þessu stíði þá er allt mögulegt. Segðu mig það. Hvað á hún langt eftir? Það er erfitt að segja. Sko, ef lyfin væri að virka þá væri hún miklu betri. Þykir þetta mjög leitt, Gísli. Það þarf mikinn styrk til að gera það sem þú ert að gera. Ég vil bara viti það. หลังจากนั้นกิสลีก็ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลด้วยวิตามิน
เขาไปซื้อวิตามินมาแล้วก็กลับมาที่บ้านพอมาถึงบ้านปุ๊บเขาก็แอบเอายาที่หมอสั่งไปทิ้งจากนั้นก็หยิบเอาวิตามินมาสับเปลี่ยนกับยาของภรรยา Svona já. Hvað er það? Nú fer okkur að batna. Sannaðu til. Þú verður bara að vera þolinmóð. Bráðum er hún farin. Þú ætlar að losa þig við hana? Nei. Drepa hana? Nei, en ég hef séð til þess að örlög hennar og líf er í höndum Guðs.แมกเนียที่ถูกขังในห้องใต้ดินได้หยิบเอาค้อนเหล็กขึ้นมาเพื่อหาทางหลบหนี Ég með kvöldmat. อีกด้านหนึ่งกรีมาแวะไปที่ศูนย์วิจัย Og birtist systir þín bara allt í einu? Já, hún hvarf upp á jökli fyrir ári síðan og ég held hún hafi dáið þar. Og þegar hún kom tilbaka var hún bara allt öðruvísi. Af hverju eru þau að koma tilbaka? Ég er jarðfræðingur. Hvernig ég veit það? Ég held að þetta tengist allt Kötlu. Hún grís upp frá döðum. Fyrsta manneskjan sem við fundum hérna var sænsk kona sem heitir Gunnhild. Hún vann hérna á hótelinu fyrir 20 árum síðan. Svo er það systir mín og ég fann aðra útgáfa af mér hérna upp í búðum. Hún lítur út eins og ég og man hluti sem að komi fyrir mig þegar ég var lítil. Og eru þið nákvæmlega eins? Já, þú veist, kannski aðeins sáttari við lífið, en á öllu öðru leyti alveg eins. Alveg eins, en samt ólík. หลังจากออกจากศูนย์วิจัยไม่นานกรีมาก็ถึงสถานีตำรวจไม่ได้พูดอะไรพวกเขาแค่ยื่นผลตรวจ DNA ให้ศพที่พบในโกดังนั้นคือศพของอาซาตัวจริงตามคาด Það ljóta að vera eitthvað mistök. Kannski skildi hún eitthvað DNA eftir undir skúrnum þegar fundu líkið. Hárið eitthvað. Ég þarf að sýna Kjartan þetta.กรีมาเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกหนักอึ้งกรีมาได้เห็นภาพที่ทำให้เธอช็อกมากแต่จิตใจของเธอว้าวุ่นมากเธอจึงยังไม่อยากกลับบ้านเธอเดินเตร็ดเตร่ไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งเธอไปที่ริมทะเลเธอก็พบอาซานั่งอยู่คนเดียว Það er svolítið sem ég þarf að segja þér. Niðurstöðurnar á DNA-prófinu voru að koma og líkinu sem við fundum. Hvað er þetta? Líkið er á þér. Ég sá líkið og einhverja myndir og hún sýndist að vera ég. อาซาบอกว่าตั้งแต่กลับมาเธอก็เอาแต่คิดเรื่องความตายเธอทำหน้าเหมือนแฝงความหมายบางอย่าง Jarðfræðingurinn sem ég hitti kallar þetta umskiptinga. Það er eitt svoleiðis að mér, heima á Hnjúkum. Fann hana í búðunum í gær. Hún og Kjartan eru orðin hans í náinn. Þetta umskiptinga. Hann hefur ekki hugmynd. Hún er hlý og blíð. Ég hef breyst og ekki til eins betra. Svo maður ætti kannski að spyrja sig hversi umskiptingurinn. Þannig að ég dó eftir allt saman. Það gengur upp á einhvern hátt. Og núna skil ég hvers vegna. Það er því ég er ekki til. ก่อนจะเดินลงไปในทะเลกรีมารู้สึกเหมือนใจจะขาดแต่ลึกๆเธอก็รู้ดีว่านี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว Ég elska þig, Gríma. Ég elska þig líka. คณะนักวิจัยจากรัฐบาลได้ลงพื้นที่สำรวจภูเขาไฟ Hvað er þetta eiginlega djúp? Svona 80 metrar að meðaltali. Síðan er að tífka með hverjum degi sem líður út af gosinu. Til lagi? Góðu, ég datt bara aðeins. Darri, heyrir í mér? Inn. Ég er kominn niður. Sé ykkur göng hérna. Inn. Farðu varlega. Við erum nálægt gosrásinni. Það getur verið eitrar gufur þarna.
เมื่อผสมตัวอย่างนั้นกับเท่าภูเขาไฟมันก็เริ่มแบ่งตัวได้เองราวกับว่ามันมีชีวิตดาริสจึงค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูเขาไฟในหมู่บ้านนี้แล้วเขาก็พบความจริงที่น่าตกใจเมื่อกว่า200ปีก่อนตอนที่ภูเขาไฟคัตลาระเบิดครั้งแรกและเมื่อ100ปีก่อนตอนที่ระเบิดครั้งที่2มีบันทึกว่าคนหายตัวไปแล้วพวกเขาก็กลับมากันมากมายดาริรีบเรียกเพื่อนนักวิจัยมาประชุมเขาอธิบายเรื่องสารประหลาดจากภูเขาไฟเมื่อสารนี้สัมผัสกับเท่าภูเขาไฟมันจะทำให้เกิดการคัดลอกเซลล์ผลลัพธ์ก็คือมนุษย์โคลนนิ่งถูกสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติเขายืนยันแบบนั้นเพื่อนนักวิจัยก็เห็นด้วยมันตรงกับเหตุการณ์ประหลาดช่วงนี้ที่คนแปลกหน้ากลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับเนื้อตัวที่เต็มไปด้วยเท่าภูเขาไฟพวกเขาจึงเสนอให้ไปเจอคนพวกนั้นเพื่อดูให้เห็นกับตาเวลาเดียวกันนั้นกิสลีหยิบปืนล่าสัตว์ขึ้นมาเขามุ่งหน้าไปที่ร้านเสื้อผ้าซึ่งภรรยาของเขาเคยเปิดกิจการอีกด้านหนึ่งลูกชายของกิสลีมาเยี่ยมพ่อที่บ้านหลังจากที่ไม่ได้มานานเขาบังเอิญเจอยาถูกทิ้งในถังขยะเขาจึงหยิบมันขึ้นมาดูและพบว่ามันไม่ใช่ยาตามแพทย์สั่งแต่มันคือวิตามินบำรุงธรรมดาลูกชายโกรธจัดมากเขารีบตามไปหาพ่อทันทีเพื่อเค้นหาความจริงÞetta hans vilji. Þetta í höndum Guðs. Ættum þetta fucking Guðs kjaftaði. Þú döðu fyrir mér. เมื่อกิสลีถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเขาก็ตระหนักได้ในที่สุดว่าผู้หญิงคนนั้นคือตัวแทนของซาตานเขาบอกว่าขยะแขยงของขวัญจากปีศาจเขาจะไม่มีวันรับมันเด็ดขาดพร้อมกับร้องให้ออกมา Þessi bráfraun hún á mig bara ofviða. Ég mun aldrei þykja neinar gjafir frá djöflinum því að það var Satan sjálfur sem sendi mér þessa konu. Það er miklu freistari. วันรุ่งขึ้นปริมานอนค้างในรถทั้งคืนเธอไม่มีความกล้าพอที่จะไปเผชิญหน้ากับสามีและร่างโคลนเธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางและมุ่งหน้าไปหาพ่อของเธอแทน Sest aðeins niður, ég þarf að segja svolítið. Þú hefur heyrt umskiptinga í þjóðsögunum. Já. Ég held hún sé þannig. Hvað er það að segja mér? Hún fæddist allavega ekki á náttúrulegan hátt eins og við. DNA-prófið var að koma af líkinu sem við fundum í búðunum. Það er af Ásu. Hún dó fyrir ári síðan þegar hún hvarf upp á jökli. Og svo Ása sem kom tilbaka, hún er líka einhvers konar umskiptingur. Ég held hún hafi komið tilbaka til þess að hjálpa mér að sætta mig við dauða hennar. Hvar er hún? Hún er farin. Hún er búin að þjóna hlutverki sínu. หลังจากได้คุยกับพ่อแล้วกรีมาก็กลับมาที่บ้านแต่ในระหว่างที่เธอไม่อยู่ร่างโคลนของเธอกลับทำเรื่องล้ำเส้นมันทิ้งเฟอร์นิเจอร์เก่าๆไปหมดและจัดตกแต่งบ้านเสียใหม่ Ég sá okkur Kjartan saman í gær. Þú svafst hjá honum. Já, hann er maðurinn minn. Hann er líka maðurinn minn. Hvað vil ég gera? Þú veður bara hingað inn og tekur fötin mín og heimilið mitt og manninn minn og spyrir mig hvað ég vil gera. Ertu ekki að fokkin grínast? Hver heldur eiginlega þú sért? Hvað veist þú? Þú veist af hverju hún gerði það. Og þú eldir mömmu niður á strönd seinna daginn og horfðir eftir henni gangi í sjóinn. Hún reyndi að bjarga henni frá druknum. En hún gat það ekki. Ég veit, þú lagðir allt traust þitt á hana. Pabbi var ekki til staðar fyrir okkur. En hann var auðvitað bara í sárum. Ég sé ástina í augum Kjartans. Ég nýt þess að hann elski mig og ég elska hann. Talaði sjálf þig? Já, mætti segja það. เท่านั้นยังไม่พอตอนที่กรีมาตัวจริงเดินเข้าบ้านมาคาตันก็จำเธอไม่ได้ด้วยซ้ำเขาเดินสวนเธอไปหน้าตาเฉยเขาดูจะชอบร่างโคลนมากกว่าเพราะร่างนั้นมีนิสัยร่าเริงแตกต่างจากตัวเธออย่างสิ้นเชิงเมื่อกรีมาเห็นแบบนั้นเธอจึงเริ่มคิดทบทวนบางทีการหายตัวไปอาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับเธอก็ได้หลังจากที่สามีออกจากบ้านไปกรีมาก็เดินไปที่โกดังหน้าบ้านเธอเปิดลิ้นชักออกแล้วหยิบปืนออกมากรีมากลับมานั่งประจันหน้ากับร่างโคลนแล้วเสนอให้เล่นรัสเซียนรูเล็ตกัน Ertu viss?
Ég byrja. Gríma.แต่โชคร้ายเหลือเกินกรีมาตัวจริงเป็นคนเหนี่ยวไกเธอถูกปืนยิงเข้าเต็มๆและจบชีวิตลงในที่สุดซีรีส์ปิดฉากลงตรงนี้พร้อมกับภาพร่างโคลนอีกมากมายที่กำลังแห่กันเข้ามาในหมู่บ้านลองจินตนาการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิครอบครัวที่ตายไปเพราะภูเขาไฟระเบิดหรือคนที่หน้าตาเหมือนเราแปะจู่ๆก็โผล่มาที่บ้านหน้าตาเฉยผลลัพธ์ก็คือความวุ่นวายครั้งใหญ่ในหมู่บ้านมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้ามีการสร้างซีซั่น2ต่อการเจาะลึกพล็อตเรื่องนี้ก็คงจะน่าสนุกไม่น้อยเลยโดยเฉพาะเรื่องราวครอบครัวของกรีมาที่ถูกแทนที่ด้วยร่างโคลนแล้วถ้ามีร่างโคลนของคุณอยู่ล่ะร่างที่รักครอบครัวมากกว่าตัวคุณแถมคนรอบข้างก็ยอมรับด้วยถ้าเป็นคุณจะทำยังไงกันแค่อินไปกับตัวละครแต่ละตัวมันก็ทำให้เราต้องตั้งคำถามแล้วว่าถ้าเป็นเราจะตัดสินใจแบบไหนนับว่าเป็นซีรีส์ที่ทิ้งปมไว้หนักหน่วงมากซีรีส์สืบสวนสุดแปลกและเย็นชาเรื่องคัตลาสามารถรับชมได้แล้ววันนี้ทาง Netflix ถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยล่ะ